çalışanlar var idi kolxoz olduqda. Sonralar boş durur idi. Biz onu da topladılar, bütün koyumuzu. 15 dakikada evden çıkardılar. Sonra onda da yattık. Ballar yuxladı, biz istirahət etdik. Geldik de Perminski oblast, город Sulkamski. Dərşi polis yolu yok idi, demir yolu. Ondan o yana gittik. Reka была большущая. Там плавала пароходы, баржи. Там пересадили у нас на пароход на барже. Ехали 1,5 сутка вещи на Урал. Bize o prikayt eterediler. Ve predajniş korat yakırımı satıp celdiniz. Son bir avrat, даже соседкам. О, да и с хрымы передали, сюда перешли, еще с нами спорите.